Ese bakunzi babahoka ukiri TV rero kanongeye mbifurize kugubwa neza uhirwa mu byo mukora byose birumvikana ni amakuru arebana n'umutekano politiki na diplomasi tugiye kuba tubapudetinga tubabwira uko byifashe mu bice bigiye bitandukanye turaza gusimbukira by'umwihariko mu bice by'umujyi wa Uvira babwira uko situation ihagaze intambara y'amagambo ikaba yamaze kuba itangira hagati ya Wazalendo by'umwihariko na AFC M23 ariko intambara y'Abazalendo ikaba iri kumwe hagati ya Wazalendo na FARDC naho bimeze nabi cyane ni intambara y'amagambo rero ishingiye kwifatwa ry'umujyi wa Uvira turaza by'umwihariko kuba tubikomozaho tubiva imuzi n'imuzingo turaza gukomoza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye tugere tubapudetinga tubabwira uko situation ihagaze kuko amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano politiki na diplomasi mbere yo kugira ngo ariko amakuru tuyinjiremo nyuma y'amazi n'isuriza abantu badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye kuko ni abantu b'agaciro gakomeye bakwiye tuba turi hano kugira ngo tubabwire byinshi bigiye bitandukanye turabasuhuje rero tubaye ikaze abadukurikira ari mu gihugu cy'u Rwanda ariko kandi mu gihugu cy'u Burundi Kenya Tanzania Malawi South Africa Zimbabwe Zambia ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye tubahaye ikaze twikuye ku mutima tubahaye ikaze rero abantu badufasha cyane ari benshi bari mu Bubiligi mu Bufaransa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Canada ndetse n'Uburayi bwose by'umwihariko tubahaye ikaze twikuye ku mutima muri rusange menshi cyane rero badukurikira bakaba badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye tubahaye ikaze twikuye ku mutima turaza kubabwira yuko nyamuneka ibintu bikaze by'umwihariko mu misozi miremire y'Iminembwe icyitwa imirwano ikomeye cyane irakomeje hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC mu misozi miremire y'Iminembwe rero navuga yuko kugeza amagingo ya ibintu bitoroshye abe namba amakuru namaze kwakira nuko ahitwa Nyamara ndetse na za Mikalati imirwano yamaze kuba ifata indi ntera turaza kubikomozaho tubive imuzingo ariko kandi turaza kubabwira amakuru arimo aturuka by'umwihariko mu nama idasanzwe ikomeje guteranya Loni yiga ku kibazo cy'umutekano muke ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo turaza kuba tubyinjiraho tubiva imuzi n'imuzingo turaza kubabwira amakuru menshi agiye atandukanye arebana n'umutekano politiki na diplomasi tugende tubapudetinga tubabwira uko byifashe muraza kunyemera dusimbukire mu bice byano muri teritwari ya Uvira babwire uko ku mupaka by'umwihariko w'igihugu cy'u Burundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Congo bihagaze hari amakuru menshi akomeje kugenda aturuka muri rusange turaza kuba byose tubikomozaho rero tubiva imuzi n'imuzingo mu buryo bwihuse cyane nyimenyera rero nkubwire ko ndi kumwe na muganga gakondo umwe mu bagukoraho rikaka avura indwara z'amoko agiye atandukanye avura amarozi akavura ibitegano avura indwara by'umwihariko zituruka ku bashakanye akavura indwara by'umwihariko zigiye zitandukanye avura za ruhagimpande ndetse n'ibindi byinshi cyane mu mugani rero muri benshi kugira ngo abiteho by'umwihariko abakoreho ryake kuri nimero plus 243 iyo nimero iyo yandikiye ako kanya uhita ufashwa noneho ikijyanye n'uburwayi ugatandukana nacyo mu buryo bwihuse cyane rero nyemera duhite dukomeza n'amakuru yihuse arebana n'umutekano politiki na diplomasi mbanze nkubwire yuko ubu intambara y'amagambo hagati ya FARDC na Wazalendo yamaze gufata indi ntera ariko kandi nkubwire yuko umutwe wa Wazalendo uri kuvugwaho kwica abaturage mu kibaya cya Rusizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo imvuru ndetse nyamuneka n'imyigaragambyo birakomeje by'umwihariko hariya Katumba ni ku mupaka w'igihugu cy'u Burundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Congo ni mu gihe kandi izamuka ry'ibiciro rikomeje gufata indi ntera mu gihugu cy'u Burundi nyuma y'uko ibintu bibaye bibi cyane ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo ariko kandi nyuma ya Washington DC Perezida Tshisekedi yagiye gusambira kwa Sassou Nguesso mu gushakira umuti w'ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo baza kubikomozaho Kivu y'Amajyepfo imirwano mu gihe ikomeje kugenda ibintu hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC ariko kandi ku rundi ruhande
mujyi wa Uvira, kuko n'ubundi zaba zibona neza ko nta kintu na kimwe by'umwihariko cyakozwe, kuko ni umujyi kugeza amagingo aya igihugu cy'u Burundi gishaka, ukaba umujyi igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gishaka. Bishatse kuvuga yuko rero mu gihe n'ubundi uyu mujyi waza kuba by'umwihariko ugarutse mu maboko yabo, n'ubundi baza kwinjiramo bakawukoreramo n'ubundi bya bikorwa by'ubugizi bwa nabi dusanzwe tumenyereye. Ibi rero bikaba ari byo igisirikare n'ubundi cyama 23 gikomeje kugenda kirinda. Ngira ngo iyi nkuru sindi bunayitindeho kuko ni zimwe mu nkuru n'ubundi zikomeje kugenda zinagarukaho n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ahubwo nyibira nkubwire yuko itegeko nshinga ry'ubumwe bw'Uburayi ryashinjije u Rwanda gutesha agaciro amasezerano ya Washington DC asaba ibihano bikomeye ku mutekano muke uri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni kuwa gatatu rero tariki ya 12/2025 mu mujyi wa Strasbourg ni mu Bufaransa, inteko nshinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi iyo yateraniye mu nama idasanzwe yihariye ku kibazo gikomeye cyo kuzahaza umutekano n'ubutabazi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo nama rero yabaye nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Uvira n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Iyo nama rero yariyobowe na Depite Hada Josi na Jean Victor Umubirigi, akaba na perezida w'umutekano w'intumwa z'inteko nshinga amategeko y'Uburayi. Mu nteko rero ihuriweho n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi EU, by'umwihariko yahagurutse avuga ko ibi bintu bikabije ku kijyanye n'imirwano ikomeje cyane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aranenga cyane kutubahiriza amasezerano ya Washington DC ashinja u Rwanda gukomeza gushyigikira umutwe wa M23 mu buryo rero nk'ubusanzwe by'umwihariko byakomeje kugenda bigarukwaho kugira ngo babihe inzira y'amahoro. Mu ijambo rye rero ryagaragazaga amarangamutima akomeye, Dr Victor yagize ati birababaje kongera guhamagaza inama ku kibazo gikomeje guteza ibibazo, gikomeje kugenda kirushaho kuba kibi cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo amasezerano ya Washington DC yarushijeho gukaza umurego mu minsi ishize, umujyi wa Uvira wigaruriwe n'umutwe wa AFC M23. Ibi byateye impungenge zikomeye ku mutekano by'umwihariko mu karere kose muri rusange. Yongeyeho yuko kandi raporo zitandukanye zigaragaza ko ikoreshwa ry'indege zitagira abadorove bita drone mu bikorwa bya gisirikare. AFC M23 n'ababashyigikiye abakomeje by'umwihariko kuvuga yuko ibi bitero ngo nabo byabatatse bikomeye kandi bikaba ibitero byaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Yanashimangiye yuko kandi ibikorwa bishira akarere mu kaga ak'intambara ishobora kwaguduka hagati ku mpande zombi, anasaba umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gukoresha ingufu za politike mu guhagarika imirwano. Iyo nama kandi yanitabiriwe n'abanyekongo baba mu mahanga, by'umwihariko abatuye mu Bubiligi bagize uruhare mu gutanga ubuhamya ku ngaruka z'intambara zikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bagaya ihohoterwa rikomeje gukorerwa abasivile, kwiyongera kw'impunzi, isahurwa ry'imitungo ndetse n'ibyaha bikomeye bishinzwa imitwe yitwaje intwaro. Abanyekongo kandi bashyigikiye Depite Hada bigatanze urwandiko rusaba ko u Rwanda n'abafatanyabikorwa babwo mu mutwe wa AFC M23 bafatwa ibihano bikomeye, basabye ko habaho uburyo bushobora buhoraho bwo kugaragaza kandi banasobanura yuko by'umwihariko ibyo bishobora gufasha ingamba zo kugira ngo umutekano ugaruke bikanatanga umusaruro. Muri urwo rwandiko kandi rwageze ruti inteko nshinga amategeko y'Uburayi ifite ububasha bukomeye bwa politiki bwo kugira ijambo rikomeye kubiri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishobora gusaba kandi ko ubufatanye bwose bw'Uburayi bufite ingaruka, harimo inkunga n'ubundi bufasha bushingirwa ku ntambwe zifatika kandi zemejwe, guhagarika imirwano rero, guhagarika inkunga n'imitwe yitwaje intwaro, kohereza ibikorwa by'ubutabazi mu gihe ibyo bitubahirijwe. Icyo kintu gishobora kuba banasabye yuko kandi politike
by'ubucuruzi n'amasezerano y'ubufatanye bw'ubumwe bw'Uburayi binengwa n'ihame ridakuka rivuga ko politike nimwe ikwiye kugira uruhare mu buryo buziguye cyane n'ubutaziguye mu guteza imbere rero mu gusaba umutungo kamere cyangwa mu gukomeza ihohoterwa bishingiye ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo adashoboka hatabayeho guca mu mucyo.